Baik, untuk menggunakan brush tool dalam Adobe Photoshop 2025, pertamanya kita tukar kita punya workspace kepada painting so that kita boleh tengok kita punya brushes kat sini. Kalau sekiranya pelajar tak dapat nampak brushes, you guys boleh klik ke Windows and klik brushes. Okay. Untuk shortcut key untuk brush adalah B. Okay. Icon dia, so boleh klik di sini ataupun tekan B. Untuk increase ataupun decrease dia punya size, you guys boleh tekan open bracket or close bracket, square bracket, square bracket, open and close. Okay. Ataupun you guys boleh klik right click dan adjust size di sini, dan setting yang sama boleh dijumpai di sini. Setting yang sama boleh dijumpai di sini. Okay. Ada beberapa brush profile yang pelajar boleh pilih. Contohnya macam hard round, soft round. Ada soft round with pressure. Cuma yang ni akan activate pressure. Dia sekiranya pen lah, okay? Stylus ataupun drawing tablet yang support pressure sensitive. Okay. Kemudian seterusnya, setting yang seterusnya adalah kita punya brush setting. Okay, kat sini boleh activate brush setting. Jadi bergantung kepada brush. Seterusnya kita ada opacity untuk brush kita. Sekiranya saya pilih 100%, brush saya akan berbentuk 100% macam ni. Dan kalau kita kurangkan opacity, dia akan, dan kalau kita kurangkan lagi opacity, dia akan jadi. Dan shortcut key untuk menggunakan opacity ni adalah nombor 1 sampai 10. Sekiranya saya tekan 1, dia akan jadi 10%. Sekiranya saya tekan jangan highlight klik kat sini. Sekiranya saya tekan 4, 40%, tekan 5, 50%, tekan 6, 60%. Okay. Tekan 0, dia akan jadi 100%. Okay. Tekan sekiranya pelajar menggunakan drawing tablet ataupun pen ataupun stylus yang support pressure sensitive. Okay. Right. Kemudian flow. Okay. Flow sama dengan opacity. So kalau saya drag 100%, dia macam ni. Kalau kita kurangkan flow, dia jadi lebih kurang dia punya opacity, especially kalau dia berjumlah macam tu. Okay. So bezanya dengan flow, sekiranya opacity kalau kita guna mouse, kita drag, dia tak overlap, dia jadi lebih opaque. Kat sini lebih opak, okay? Lebih tebal. Kalau kita lorek di kawasan ini, dia jadi tebal. Tapi berbeza dengan opacity. Okay, saya turn on 100%. Kalau opacity saya letakkan kepada ini, kita akan dapati kalau kita tak angkat mouse, dia akan maintain the same opacity, melainkan kita klik sekali lagi dan lepas klik dan klik sekali lagi baru lepas klik. Jadi untuk mewarna, sesuai kita, kalau nak guna watercolor effect ataupun transparent effect, sesuai kita guna opacity yang 100 dan flow yang persen. Okay, tapi this time kita bagi 10%. Okay, seterusnya, okay, saya disable dulu pressure ni. Kat sini adalah airbrushes, enable airbrush style build up effect. Yang ni pun menggunakan pressure sensitive. Jadi untuk yang mengguna mouse, kita tak perlu guna yang inilah. Mungkin dalam tutorial lain kita akan sentuh. Smoothing. Okay, smoothing ni game changing. Sekiranya saya letak dan saya adjust brush saya lebih kecil, saya letak kosong smoothing, lukisan saya akan jadi jaggy. Dan kalau saya nak buat straight line ataupun line yang smooth, dia agak jadi kasar. Well, kalau nak buat bentuk yang bersifat teksturnya kasar, tapi kalau kita enable smoothing, kita naik ke let's say lebih kurang 77, kita akan dapati dia lebih smooth, dia akan jadi lebih smooth. Ini sesuai untuk korang guna untuk tulis sesuatu menggunakan stylus. Okay, dia lebih smooth lah. Okay, alright, tu smoothing. Right now kita maintain smoothing kepada let's say 50%. Okay. Kemudian angle, buat masa kosong. Kemudian kita ada, okay, kat sini kita ada shape dynamic. Okay, untuk enablekan shape, kalau saya klik this one, dia enablekan shape dynamic. Nanti kita akan sentuh lagi. Lastly kita ada ni, okay, kita ada symmetry. Okay, symmetry, dan symmetry ni menarik. Saya offkan everything. Okay, kalau saya klik symmetry, saya klik vertical, akan keluar satu barisan kat tengah ni. Okay, saya tutup this one. Barisan ni kita boleh adjust, dia punya kepanjangan, dia angle, okay, whatever. Tapi kita biarkan macam ni sekali. Okay, barisan ni menjadikan image ni menjadi mirror untuk brush yang kita pilih. Okay, so let's say saya pilih this one, saya draw daripada sini, dia akan mirror image yang saya lukis. Okay, for example kita buat bentuk lukisan. Okay, for example saya buat bentuk ini, contoh. Okay, dia boleh jadi lukisan yang macam ni. Okay, mirror kepada image vertical ni. Okay, dan saya undo, kita tukar kepada lain-lain setting. Contohnya horizontal ni kita try wavy, let's say kita cakap radial. Okay,
radial, saya nak radial saya berjumlah 6 ataupun 5 bintang, klik OK. So dia ada radial, dan setiap kali kita lukis sesuatu, kita klik ke brush tool, kita akan dapati image something like this. Okay, dia akan mirror kepada semua segi yang kita lukis ni. Dan ya, you guys boleh fikir effect yang cantik untuk kita buat design or whatsoever. Dan boleh try experimenting on semua ni. Tapi buat masa video ni kita tak cover yang ini, kita terus kepada yang seterusnya. Okay. Seterusnya kita tengok okay, untuk buat satu, okay, ada brush yang support pressure sensitive for like this one. Mouse saya tak support pressure. Okay, trackpad saya ni tak support pressure, jadi dia tak boleh buat lah efek tu. Tapi kalau you guys guna pressure sensitive punya pen, stylus, okay, perhatikan kalau select this one, saya boleh guna pressure sensitive dengan syarat saya enable this one lah. Okay, enable this one, dan saya boleh guna pressure sensitive. But right now kita tak boleh guna sebab kita guna mouse. Alright. Okay, sekiranya kita nak lukis, okay, kita juga boleh create custom. Kita brush ni kita boleh create custom. So kalau kita nak create custom, simple je. Mula kita lukis something, like for example saya nak buat brush berbentuk S. Okay, so saya boleh buat bentuk S. Saya klik move tool, saya pergi ke image, pergi ke edit, dan saya akan pilih define brush preset. So kita namakan S. Okay, saya penamaan, klik OK. Dan perhatikan brush saya ni boleh jadi bentuk S macam ni. Okay, sekiranya saya apply for example opacity yang rendah like this one, bentuk efek S ni macam ni. Ni contoh je. So boleh gunakan brush ni. Sekiranya angle ni kita nak tukar kepada 90%, for example, dia rotate brush kita kepada 90%, efek yang macam ni. Okay, itu contoh. Tapi kalau kita nak buat bentuk macam hair, okay, saya undo everything. Okay, saya nak buat bulu atau kan, saya klik brush tool, right click, kita cari balik soft round, hard round kita, dan kecilkan brush kita. Okay, saya nak buat something like this one. Okay, sorry, opacity kita turn kepada 100 balik. So kita klik this one, dan ini adalah bulu yang standard, okay, ataupun rambut. Kemudian kita kecilkan lagi ni untuk dapatkan bulu yang lebih halus. Okay, dan kecilkan lagi, mungkin kita dapatkan bulu yang lebih halus. Okay, so apa yang dia boleh buat? Dia buat something like this. Ambil, klik edit and go to define brush preset. Okay, so namakan, katakan rambut. Okay, tak kisah nama apa, klik OK, dan dia akan save dekat sini. Dan kalau saya enable right click, kita boleh cari bawah sekali yang dia ada. So brush saya dah, okay. Dan kalau saya pergi ke mana-mana canvas, saya boleh guna brush ni lah. Okay, yang ini, yang di atas canvas ni kita boleh delete. Okay, saya undo je, Ctrl Z untuk undo. Dan kalau saya kecilkan kita punya brush ni, lukis something like this. Okay, so nampak macam ada alunan rambut, dan kita boleh guna brush ni di tempat-tempat yang kita nak. Okay, apa yang bagusnya, again, macam ni dia agak sekata, kita nak buat tirus di hujung, again kita guna shape builder tool, klik kat sini. Dan okay, tak payah klik, tak payah klik, tapi just klik dekat brush setting kat sini. Okay, dan enable shape dynamic. Okay, kat sini dah activated. Okay, so kalau kita enable shape dynamic, ini adalah bentuk kita pen pressure yang support sensitif. Kita boleh guna pen pressure. Okay, nampak dia ada warning sebab saya tak ada pen pressure, pen yang support pressure. Saya guna feed. Okay, so okay, tengok, perhatikan brush saya hilang. Okay, saya disable transfer. Okay, so kalau kita tengok, kalau saya naikkan maksimum, okay, saya panjangkan ni 25 ni jadi 20, let's say 200. Okay, so image saya akan jadi something like this. Okay, so kalau saya lukis, dia akan jadi bucu di hujung. Cumanya you guys kena eksperimen nak panjang mana. Saya nak like 300. Okay, dia akan jadi lebih panjang, dan ini adalah minimum, jarak minimum. Let's say kita guna 5. Okay, so dia akan jadi lebih. Okay, saya disable dulu transfer ni. Okay, so kalau macam ni, kita boleh buat efek rambut kita supaya jadi lebih halus macam ni. Okay, so bergantung kepada kita punya penggunaan. Nanti kita tengok dalam penggunaan image sebenar. Okay, di sini saya ada create ataupun saya ada prepare satu gambar daripada internet. Okay, gambar ni dalam
cat. Okay. Right, kat sini gambar yang default ni kita tunggu dia loading kejap. Okey, perhatikan ini gambar yang saya download daripada internet. Okey, kejap saya ini disable. Okey, ini adalah gambar yang kita download pada internet. Okey, saya nak trace gambar ni supaya dia jadi artwork kita. So, perhatikan ini adalah yang saya import daripada internet. Okey, yang ini adalah line art yang saya create. Perhatikan, ini adalah line art yang saya create dalam Photoshop. So, macam mana kita nak achieve this effect? Okey. So, kita boleh trace. Okey, saya hidekan dulu layer saya yang pertama. Layer cat saya ni, saya double tap. Saya kurangkan opacity. Klik OK. Okey, kemudian kita right click. Kita tukar kepada hard brown. Okey, now kita boleh buat objek kita ni, kita kecilkan dia punya mata supaya lebih kurang sama dengan ketebalan objek ni, dan make sure warna yang kita pilih adalah solid black. Double tap kat sini, pilih solid black, klik OK, dan kita boleh start lukis. Dan kalau dia keadaan dia melengkung macam ni, kita boleh guna smoothing yang lebih tinggi lah, supaya kita guna mouse dia tak terlalu tersalah. Okey, sebelum tu kita kena klik di new layer. Katakan saya namakan layer new saya ni sebagai line. Okey, layer lama ni kita abaikan. Ni layer lama saya, ni layer baru. Saya nak trace di atas layer line. Okey, so kita boleh trace menggunakan smooth tool, menggunakan mouse. Okey, dalam kes saya guna trackpad, jadi agak tricky lah, agak susah saya nak track. Kalau saya guna mouse, saya rasa dia lebih smooth, ataupun saya enablekan smoothness ni ke tempat yang lebih tinggi. Okey. Okay, so kita boleh draw sampai dia complete. Okay. Okay, untuk warnakan telinga pun kita boleh draw. Kita boleh draw menggunakan brush tool. Saya enablekan smooth so that dia line ni agak smooth. Try to be as accurate as you can. Okay, perhatikan satu lagi setting saya tak sentuh adalah gear kat sini. Okay, kalau saya disable pull string mode, okay, saya dapati akan ada satu bulatan di tepi, dan kalau saya sampai di bulatan tu baru tracing bermula. Okay, for example, kalau saya undo, saya enablekan ni, saya boleh trace daripada line tu sampai objek ni bermula di lukisan tu, these features. Jadi saya just disable this one, dan akan ada stroke catch up dengan catch up stroke and adjust for zoom. Okay, kalau saya uncheck stroke catch up, perhatikan kalau saya lukis, saya lukis, dia akan tak catch up sampai, perhatikan. Bila saya lepas, baru dia catch up sampai hujung. Okay, itu adalah features untuk catch up stroke end. Okay, kalau saya disable ni dan stroke catch up ni pun disable, dia akan lukis sampai sini saja. Okay, so bergantunglah kesukaan nak guna yang mana, depends kepada korang suka yang mana. Tapi in most cases saya akan enable stroke catch up dan juga catch up stroke end. Okay, kalau saya enable, saya setuju untuk adjust for zoom. Maksudnya bila kita zoom, control plus untuk zoom, match, kita punya brush ni akan match sama dengan zoom ni lah. Okay, dia tak lari. Okay, so senang. Jadi kita just enablekan adjust for zoom. Okay, untuk kawasan yang jaggy macam rambut kucing ni, rambut yang dia panggil, so kita kena disablekan smoothing. So kita disablekan smoothing ataupun rendahkan lah, so sampai the sharpness ataupun the ruggedness of this texture. So kita boleh capai dan kita boleh lukis dia, dan kita enablekan kembali smoothing kepada 100 ataupun like 80% maybe, untuk kita sambung lukisan ni di tempat yang lengkung ni. So lukis cantik-cantik, trace bagi cantik, dan nanti kita akan tengok hasilnya. Di sini pula kita kurangkan balik zoom ni, smoothing ni, dan kita buat bentuk ni. Kita follow bentuk ni, dan kawasan dalam telinga ni you guys boleh warnakan, sama ada you guys lorek macam ni terus, ataupun saya akan buat macam ni. Ambil paint bucket tool. Paint bucket tool, shortcut dia adalah G. So kita klik sekali, dia akan penuh, tapi dia akan ada sedikit ruang kat sini. Kita balik kepada B untuk brush,
dan kita kawasan yang tidak di cover oleh warna ni. Okay, right. So kawasan yang solid black kita akan sentiasa hitamkan dia. Okay, for example kawasan mata ni kita boleh hitamkan dia. So adanya kita, saya tekan shift. So kita boleh adjust mata ni supaya I should enable the smoothing untuk dapatkan texture yang smooth. Okay, you guys boleh trace it manually. Okay, ni contoh saya buat contoh dulu. Nanti you guys buat nicely. Okay, kawasan yang ada area line dia lebih tebal, you guys boleh tebalkan dengan use multiple times garisan ni supaya dia lebih tebal. Okay, kawasan yang ada mata ni kita boleh lorek macam ni, kita lorek ikut mata tu Okay, nanti ini adalah demo saja. Okay, tekan G untuk paint bucket tool, kita boleh warnakan dalam, dan B again untuk lorekkan kawasan yang termis ini. Okay, bulatan mata reflection ni you guys boleh guna brush warna putih. Okay, double tap kat sini dan ambil warna putih, klik OK, dan adjust mata kepada lebih besar. Dan sekiranya you guys tak nampak objek belakang tu macam mana, you guys pergi ke layer line ni, you guys kurangkan opacity dia sikit, like so. So macam mana kita nak, dan kita tap, dan yang ini kita kecilkan untuk dapatkan warna putih. So kawasan putih kita jadikan putih, kawasan hitam kita jadikan hitam. Berbalik kepada opacity layer kita ni kepada 100. Okay, nanti buat cantik-cantik Ini adalah demo saja. Okay, kemudian ada efek macam misai ni. Okay, yang kedua, kalau you guys nak buat ni dengan cepat, you guys boleh guna shape tool. Okay, shape tool, dan kita jadikan shape kita ni, atas ni ada stroke, kita jadikan stroke kita transparent, tapi jadikan solid black. Ataupun you guys boleh ambil di color palette ni, double tap, klik solid black sini, klik OK. Okay, apa yang ellipse tool ni buat, so kita boleh tarik dan tekan shift untuk dapatkan yang sama, tekan space untuk adjust dia macam ni, like this one. Okay, dapat bulat. Cuma berbeza line, berbeza layer dengan this one, dengan line kita, itu adalah ellipse ni. Dan you guys boleh, pertamanya kita right click, kita rasterize layer. Kita klik move tool dulu. Okay, kita klik pada objek ni, layer dia ni, kita klik rasterize layer. Okay, so dia menjadi layer yang sama dengan bawah ni, dan kita mergekan dengan layer line. Klik this one and klik this one, right click, merge layer. Okay, once dia dah gabung, so kita boleh adjust lah, kita klik layer ni, dan kita boleh buat warna tadi dengan warna reflection tadi dengan disablekan opacity. Ambil brush tool, tekan B, warna putih, okay, dan kita start buat dia punya this reflection. Okay, alright, dan naikkan balik opacity dengan kita lain kat sini. Okay, macam tu, itu cara menggunakan shape tool. Okay, objek yang luar ni pula korang boleh guna B again, boleh guna ellipse tool again. Ellipse tool, kali ni kita enablekan stroke pada solid black dan fill kepada no color. Okay, so kita boleh adjust objek ni, jadikan macam ni, cari bentuk yang lebih tepat, mungkin a little bit like this. Okay, once dia ada stroke, kita naikkan ketebalan stroke tu kepada a few points like so. Okay, and then kita klik move tool, and then kita klik rasterize layer, right click rasterize layer, dan kita gabungkan kedua-dua layer ni, right click and then merge layer. Okay, jadikan dia satu layer dan dia satu layer, dia lebih smooth lah, cuma dia agak kurang realistic sikit, nampak macam keras sikit. Okay, but whatever pun, kalau ada pen pun boleh trace macam tu juga. Okay, saya nak buat, okay, saya klik B, tapi saya akan, brush saya ni jadi macam ni. Okay, saya klik ke, okay, apa yang saya dapati, brush saya akan jadi, okay, warna hitam ke warna putih. Brush ini akan jadi something like this, dia tak terlalu sharp. Okay, again, guna shape dynamic, dekat brush setting, enable shape dynamic. Okay, dan cuba adjust ni kepada fade. Okay, and then disablekan dulu transfer. Okay, untuk shape dynamic ni kita create like 15 dulu. Contoh kita try dan kita tengok macam mana dia punya ni. Okay, ni saya disable touch sensitive ni saya disable. Okay, now kita tengok kepanjangan dia sampai situ. Okay, kita test dulu. Okay, is it good? Looks good. Lagi lah.
Okay, so kalau you guys sini ada 25, let's say kita bagi like 30. Okay, dan kita adjust to something like this. Okay, 30. Okay, dan untuk misai kita dapati dia agak panjang dan you guys kena sampai. Okay, jadi apa kita buat, kita naikkan kepada 100 for example. Kita tengok panjang mana. Oh, saya rasa agak pendek lagi, mungkin kena 350. Okay, kita try 350. How far you can go? Ya, 350 is nice. Okay, so you guys boleh draw misai kita ni. Draw bagi cantik, jangan bagi bengkok, sebab saya guna trackpad jadi agak susah. Okay, and so on and so forth. Right. Okay, kemudian guna pen tool untuk trace. Okay, make sure layer untuk ni dia namakan yang ellipse yang namakan sebagai line. Saya letak line 2 lah. Okay, line 2. Okay. Kemudian nak buat guna pen tool, you guys shortcut dia adalah P. Okay, pen tool boleh dapati kat sini. Okay, perhatikan pen tool boleh buat macam ni. Kita ambil kawasan ni. Okay, kita adjust untuk trace line dia menggunakan pen tool like this. Okay. Sebelum tu stroke kita ni kita make sure dia adalah path. Okay, path. Okay, path. Tadi kita guna shape, sekarang kita guna path. Okay, so klik P untuk pen. So kita klik kat sini, drag untuk buat ellipse macam ni. Okay, kemudian kita tekan alternate ataupun option dalam map untuk adjust dia punya curve ni supaya saya boleh buat bentuk macam ni. Yang ni kena practice guys. Dia agak tricky sikit, but you have to practice it. Okay. Once dia ada kat situ, you guys boleh create loop untuk pen tool kita ni like this. Dapatkan dagu kucing ni sampailah ke mana-mana yang you guys nak. Saya nak sampai sini kot, ke sini. Okay, like so. Dan sampai sini ya. Okay, once kita dah ada trace untuk pen ni, kita boleh right click dan ambil move tool dulu. Kemudian right click di atas path ni. Kejap. Okay, balik ke pen tool. Go back to pen tool. Kemudian kita right click kat sini. Kita stroke path. Okay, stroke path. Okay, kita buat brush. Okay, yang ini stimulate pressure. Tak perlu sebab saya tak ada pressure. Tapi kalau you guys nak stimulate pun okey lah. Ambil setting kita yang terakhir untuk generate kita punya line ni. Oh sorry, saya terklik di atas layer ni. Klik atas layer line ya. Klik atas layer line. Right click, stroke path, klik brush, klik OK. Sekejap ya. Klik stroke path. Cuba enable simulate pressure. Disable brush, klik OK. Oh tak jadi. I think sebab kita tak pilih round brush. Okay, saya pilih round brush dulu. Okay, saya pilih round brush. Okay, kemudian saya right click. Round brush and then click pen tool P, right click kat sini, stroke path, kita ambil brush, klik OK. Macam tu. Sebab tadi saya tak select brush. Okay, now kita path yang ada ni you guys tekan dia delete, tekan 2 kali dia dah hilang. Sebab untuk pen tool ni hanya digunakan untuk buat path macam tu. So kita dapat line yang lebih smooth. Okay. Kemudian sedikit tips, kawasan yang akan diburi dengan bayang, ada katakan light bayang, you guys tambahkan ketebalan dia menggunakan tools yang saya ajar tadi. Just boleh macam yang ini, saya guna brush tool. Tengok mata dia besarkan sikit. Okay, sekiranya you guys tak nampak size mata brush, you guys tekan caps lock. Okay, disablekan caps lock. Okay, kat sini pelajar boleh tambahkan ketebalan dagu dia ni. Sebab dagu dia ni obviously dia akan dilindungi oleh bayang. Jadi kita tambahkan ketebalan dia ataupun stroke width dia lah supaya dia nampak lebih realistik. Okay, like so. Nanti buat cantik-cantik cantikkan layer ni. Dan kawasan-kawasan lain yang dilindungi bayang pun you guys boleh tebalkan lagi like so. Okay, lorekkan dia. Dan juga kawasan-kawasan dan kalau you guys kempitkan dia, you guys akan dapat hasil macam saya buat ni, which is this one. This one. Okay, alright. Ini adalah hasil akhir yang saya menggunakan brush tool. Dan this is pretty much all of it. All the best.